Doloni HMTP along BJP mas joining a Mikey Bipon along. Don Paroke Tamra Incorage Tomato BJP along Chipa Ogdun. Rongkhang constituency are located Doloni HMTP along BJP mas joining a program Kipatopon. Bang Solong Kachitangdun MP Horen Singbe, West Caribbean District President Rodi Bronghang. Rongkhang BJP Mondal President Bimol Timok, MP Achor Kamini Sinarpi, VDC Chairman Dhon Singh Rohang, Leban Pregjama Songpen, COC, BJP Asong, Paroke Tomra Incorage Toma Bang Pubang Piaton, Chiba Ogdunenti. Bang Somalong Oronodo Kelong Dundi Atoman Sitami, Long Edgy, Lepen, Halatang Kanang Kilot, Parok Narkebra Thong Kepen, Nonke, Suri Siansi Achiklo John Mangta, Long Pon Poputa, Radapan, Lamjak CPC, Aratum, Aningarong Rintilo. Lepen MP Horen Singh Bepen Mailong Nam Theki Japonki, BJP Alongki, Thorom Lepen Jati Langni, Inkling Isipetsi, Doper Nangji, Lepen Chelang Sele Nangni Puta, Ningji. Lepen Isibirta Kimiabangi, Rongkhang Constituency Arlo Development Mati, Kachintura Saimo Han, Paro Isipenki, Pan Thongke Belang Klemno. Corona nang chagloka jok, Kachintura Saimo claim long nedelo. Lasi, Nona Banki MEC election tangnera philo tangti, Pan 70% Kachintura Saimo sitame claim pon thubo puta than bachini pon. Lepen sat gona long sitame MSP dopo. Sok sitame ador do muchotpen chojorlong pop rada phan bachini pon. Dongka mukampen, Dikanto Terang, Karbi Daily News. Ini yang penting orang tentang Rongkhang, mesti jadi mesti renang live. Tapi yang kita itu akan diganti highway pun hanya kenal pasang ganti. Mesti kampar pun ini masih dapat dalam untuk mesti kita mengambil orang long tak campaign long ni, apa jadi ni dah. Kami dari apor itu pin bang pin kami ini hajar sosial yang bukan sekilit lagi hai. Tapi ini hajar ke kirotang ini aku baru sekolah tentang apa sari hajar luisu ni non ceklojon nala apor non apor orang non ceklojon ni orang bangang sih dengan dalam acara pun tu ibu apor itu person dokteran orang semua be orang ni ibu apor satu kami je ahok orang kacing pun lagi non king polo asal asal kacing pura pura orang kan ada kami tak dikira bukan Rongkhang pada waktu kami ini kita undang orang tu kami kongres pencuri yang susi pencuri EPS pencuri si ini dikira nasi Rongkhang mesti dah kali yang long otomas kaunselan long ke sabista mesti tu long korang top tu yang mesti konsultasi long korang top ta tim karbi yang long akan ketua itu kandidat kamu sih tak BJP sorkar betul. Untuk ini selama apa tolong kalau namun apa jadi tahu. Ini ke adon sih hesab itu. Tapi adon bangke don baru ke thongra don itu rakho 323. Tapi adon long sih bangke beli botas dong itu nang itu 1000 crore. Tapi keceng lo kini. Mane kapre ke parti ke here khedi keceng lo kini kan keceng.